ya ina mai rangai nei bizena I children Christmas hai na te wai rahang guang hai zabam za ko hang zena guang lo desire na Jesus Christa du ami kulum sam rahang zai bele te rahang zai pako zai pako sam ki ibzan king sam rahang ya ami hai na guang hai zabam dele sida za ai ga guang hai zabam za nang mi hai mana mai ya rasam kan siba king sam rahang wang bului gumza nangoi leiza luto luba pupe sam rahang ya hai mana ki te za kulum zabam lo seba la be pe leiza rang tawai dai dele apo go sambam ya sampai anu hang pe gai zabam za ko ta te be zigina Jesus Christa na ai po sam rang lo why does Jesus say let the little children come to me ka se biza ko ta te be zigina Jesus Christa na apo go sambam rang ai lo anu hai na si zabam do wile Matthew Chapter 18 verses 1 to 4 pad zaindu apos po sambam za ngole Jesus Christa na rasam dam za te za ku za bam bloya pa kan ni mudi kang na hana mudi kang pataya par pana rasam dam za bam za hana mudi kang king rahang wang bloya dai gum lo pa kan ni mudi kang na kan yam nei ka se lai hana mudi kang uza wang kan yam bloya Jesus Christa na Zam kangu zan yam sulo. Let the little children come to me. Peiza hana mudi kangza atalama wong lo koseuza. Jesus Christa na pakani mudi kangu damai ba sambam de ma hang peiza. Heblo ya ielung suiga ning tole. Sigum beting ya hana mudi kangu ma hang te ma bi be mi. Zai hana mudi kang makwang king ra hang wong blo ya he nang hana ma ne so zakan yam bi be mi so na silo. Hebe bzegena guang hanam di kang Jesus Christa na samdam za king rahang wang belo ya bakan niem di kang na kan niam za ai kung ku generation ya lung za ba bating be le mi si makle si bzegena this bakan niem di kang na hanam di kang za guang slow za kan niam de le kan le su ting wang na ram za pe za guang lo hararam gyu ra za na ai gum ba na ma hazya ka ba ko na Dingwang rama na yudra le kaseuza Jesus Christa na rangai ba sambam de le aiza si sia za rangai ba sambam le apo go sambam za Mark 10 go Mark chapter 10 verses 2 to 16 ga le za rozun ngai za la moi le apo go sambam po ai blog ya milung suya value of children in the eyes of God kaseuza anu ngok pa le hanom go quality iba hanom go value ko to te be zegina Jesus Christa na hana madu dam ngai za bambe hana ma za pigu pathodi ka sangba ko le ka se biza anui bugu sambam apo ngoi blogia value of children za anui ngo panu le sida za Jesus Christa na ina mai mi ta ga rangai nei bizana Jesus Christa na let the little children come to me pe za hana madu ka atalama gwang lo za rangai za bluestu nang noi Jesus Christa saulo ko se basi mak design na mi na du wang nai ramak le aya mi na du Jesus Christa ta ya wang nai makra wang nai makule sida za who is Jesus Christ Jesus Christa za saulo ko se bisa anui sira nang de le Jesus Christa za anuyu ripata yu pe de le he be bizigina mai aya hai mana hapui te ma pe te ma na mudu ka children Christmas te rahang ya wang de le pana anui hang zegena ka soja haro gai za ripatai za bab zegena pasu kalum rahang anui mai wong za bab dele sida za Jesus Christa saulo ko sebrun anui wong sang la rele Jesus Christa saulo ko seba sibrun anui wong sang la rele let the little children come to me pe za na mudu ka ata yo wong lo ko soja Jesus Christa na rangai za bum loistu dai gum taktai za anui patai lama wong na ralo how to get closer to God kasi gulam dia ina focus sa may rangai ra dele how to get closer to God Jesus Christa na hanam di kang go at ana wang lo pakanim di kang taya hazya ga ba hanap wa na tingyum rama na yudra le kasi sa rang zam lestu hanam di kang mi no go mak ti sa na na gum te ra se sida za nang tingwang taya wang now le di sa na right lang ba point number 1 ina rangai nen sana prayer anui kolum ri ra le anui hai mana ka kolum za lung anui Christian bu family na wong bai da dia ka kolum za anui penin de le ting so sun su de na zai lu su ba de na anui hai mana kolum le zai
Zay rabasogia kulumu tatay rabasogia kulumdu kulum zabum lesto anui lung sing na kulumi kulumang me nang isi gule lo dai na habit zu ni be ya tatay rahang kulum design na mi se mu kyo ga adu mi se rapa dai di le he nong ni hami ma ko kulum tatay rahang do kulum na lang ti pa nai jiang na mi se kulum mi se mu kyo ga adu rak thua ji gu mi hi na le hello si pauza nang long sing na nang kalum baksa pa nai ji hang kena kalum za pa nai ji hang na nang mix se mui sa bundai na nang ting wang ta ya wang nang amu me wang nang amang lai si bise kena anui ting wang ta ya wang nang amu lai di sai na ka kalum blo ya anui long sing kena kalum ra zai hana mu du kang aya wang gai za bum du kang anui kwai tai me za lu ra nang lai ting so sin su blo ya nang ma ta te ma blo ya ko ta te ra se bible pa lu za nang Bible Pablo ya English Bible Pablo ya nang meaning si maksab do wile perimba si maksab do wile kang news to Bible verse pa kay luza nang kulum loy swipe designer nang gumata te rabate designer nang success wile si designer nang rakulum loy luza nang tapa designer nang lung suya nang transform pe gai ba jai nang lung suya jai pla te ya mata te bi nang success be ba mole si da za ina mai rangai nei bizana ka kalum gina nang goring tingya gang riya katan dan jabam law ko se bisa si design na nang kan num beleza nang faith nang kan num beleza paint it bulai ko se bisa irangai nei lai ka kalum bezana pui ki ibya zugai bulai prayer lives on the path of righteousness ko se le ka kalum za nang lung sing gina Jesus Christ du phe jabam design na pui kan ze ibya ani go zugai bulai to te be law design na ka kalum za direct conversation Jesus Christ adu nang kam ko bihi dele koi nang perso dia nang kim zam do bui zai nang kam so dia nang sam kim zam do bui lai kang neus tu Jesus Christ adu ka kalum bihi dia nang lung sui dia nang tu nei belai na zai nang bu hamui lai na tu nang repent tu ro bihi dele sida za direct conversation kam po bihi za ngai mak za te ra lai sida zai na nang Jesus Christ ta ya nang lung sui dia wang na nei ra hang ya kwai na da kwai na process the wrong with the leg so be ina rangai ne aya Bible gara wai za la mui le look grow the sad go pudum skui ya ask and it shall be given to you seek and you will find knock and it shall be opened to you so le Bible gara wai ba look grow cat go pudum skui gara wai za ke lao nang pe gai go le pe lao nang do gu le so lo nang kam la kai gu le ka se za Bible ya look kreu kyat gu pudum skui ya ro sing ngai la de le si da za anui Jesus Christ du ting wang hu anui pe ra ba za u sam ki na ro sing ngai ni da za anui lung sing gi na anui lung sui mi gi na pusu lu to lu za pe bi za ya na ngau sing gu le ka se bi za I mai hanam di kang le za rai nei pe le ti za anui ka kalum ya so mak za anui kalum bang ra le ting wang tai ya wang na ra za kalum mak ti za ya na ma du ting wang tai ya wang na ngam lak le anui na le si le zai nang na inat anui toi ba sa si le kalum ting mai sang na family worship kalum tan jabam dei na ko dai gum long nang lung alung si tak to za na harau le za si nei zai harau bu le to nei revival le za to nei raki bu le za to nei ka se le kan le su haradu le za kalum ta di zai enjoyment hang ya na nei zi di nang ka mu du nya na nei di me zai kadai pere gu ta kan na ban ya na nang focus di zai na nang harata na debi za ta tu le si da za anui ka kalum mi ya so mak sa kalum de zai na tingwang na pasu tingwang na anui du patalama pe tingwang na ai bu le ka se be irangai nei de le zai point number 2 ina rangai nei zana point number 2 tingwang ta ye wang na nei ra biza point number 2 zana connect with other believers pasuk nung ka mi ko tai ga le za anui bam ke ra nang le anui hai na la si de le po experience za Sunday school ku ta kan ri pe du ngo zai na de gum lo nang Sunday school tan riu le kang ne so Sunday school ta zat ma pe du ngo zai na nang Sunday school ta nei ta du le si bi se gina anui mi kang ma pe bu lo ga le za haraki ta kan ri ko Sunday school ta kan ri ko kalum kan ri ba ko pa talung tak i ba ko
haradu si bukau si gum kau du anui pheu zangora le ka se I mai rangai nei bedele proverb kai sna gu padum krosna ya roi le as iron sharpens iron so one person sharpens another hagei ka kroi pena pamui iranya hagei ka kroi bro ga dai gum lo hagei ru pena siule hagei ru kan tu peuza singya mi du ru kan tu pena nei ngoma kule anui u Tamenglong ya hagei ru bam kya lamoi PNB gu ATM gu opposite ya hagei ru bam kya lamoi le sige nang ni bang design na pi design na ngo le panui ha singya te ka da lu za hagei ru tuk mak le kan le stu hagei ru blo ya hagei ka rai ru kan tuk le si design na pamui I le si bugum za anui nei za ting wang ta ya wang nan nei ra hang ya namang kang ma I ba sai sui za nang kang ma ra sam si ka mi ko sai sui ya nang tat za bam za ya na nang Christian te za bam gu gyu zai ting wang mu num ko lum nei be gu gyu le za nang ta ya inspire gu le anui ke kya tu mi gu friend circle chu se blo ya pa bam pa zai I ba zai misu hong ra ba zai so gu ma pat lung tak I ming si gum ko du ngo di zai ana nang le za nang tu lung tak I le anui hai na experience le zai I le za experience le mi kang na zinau ki si bu za du la mu le hemi hema he le he mi kang na zinau ki si ko sa yang ngo le na de gum se nang le za ki su de le kang le so sa ba mi kang na zina du ki sa ma zina sia be le an pa sam ga de ka se za zina I sang pui du ngo di sa na nang zina I le si bu gum za Bible ya ro wai bu gum za hagei ka kroi pe na pamui I ra hang ya hagei ka rai ka kroi gum za nang le za nang ka ma pheu blo ya nang ka ma I bu du ngo da sai na in te bi hang le ka se za ya nam di ka hang mai ya hai ma ta ya rangai ne ba sambam de le anui mi kam du ka ngo bu gu ya hai ma si le David nai Jonathan gu David za hai na David tu si le goma ke mara Sunday school ya nui te za bam le ni David na Goliath tunai harai te blo ya tu kang se point ket na ka zit za Goliath te li ya to ga pai be za sina Goliath tu sani le ka se de te be se na David za harai ngam lo kan nun ba pa ya bam se na zai si ko pa harai ngam lu sang da de ya David za Saul na Jonathan ka se pe du pa ka ha do de le ka se le Jonathan lu pa ka ha do blo ya dai gum lo David nai Jonathan za panai kang ta su di le ka se de ni David nai Jonathan za he za bam lo da de ya David za Saul lu ka do de le ka se le Saul lu ka do blo ya pa hare ngam lu gu sambam ram za pa dam loi swai ya de le he blo ya Jonathan nai David ka ya godly friendship ka se le ba ba ya ro ai biza Jesus Christ gu gyut I biza panai ta ya friendship panai kang te biza panai ta ya toy di le ka se le he blo ya Jonathan le za David tu no ga pai blo da di ya pakang de nei di za patai ya pa ma so kai za bam ba zai ko hare po kai za bam ba pla nei na belt bow si ko ram za lo pa kham lai lu za David hang ya kai ga de le ka se le si blo da di ya David za pa te lung tak I be da di ya David tu hai na hami me su di de se ni David tu hami me di David za popular tu ji pe ji tat ji ka se be da di ya he be da di ya hagwang Saul za David tu te sat rang karang su di de le ka se le David tu te sat rang ya he za bam lo da di ya Saul na hagwang pe David kang pe Jonathan ye na pa sai ra pa tu pe na pa su sa rang pe za la de le ka se ba si lu da di ya sai ra be mai sang de le za Jonathan na sacrifice wai le ka se le Jonathan na ri pa tai le ka se le he di na anui mi kang kong ngo ga le za David nai Jonathan ye na pa nai kang ngo za Jesus Christ gu gyut I ba lu to lu za kang ngo bu gum za anui mi kang ma kang ngo lo ga de gum za ngo ra la mata ka sia ba te makra sa me na kang du kang ngo belo ya ta lap te zam do bui si po ta lap te pe du nang de gum te ra se te makra hang ya nang ku wang ra le rakita mak sa bam do bui rakita mak za bam pe ba mo pui du rakita dra hang nang ku wang ra nang de le zai so gum Jesus Christ solo se ba
si ma ko leiza zina ki eza bum do bile na kamra haram ram leiza bam nguang ngotom do bile sigum ko du nang ki ibya ngai ra anui lo de na become ibru na to leiza become ibru na to desire na successful bile kam no su na kama sia bu ngai be zina i sia di dele ka seba pui pe wana te wai di slo kam no su Christian ba hang kya te bu quality iba nang ta ya bam luza te sa ko du bang wai blo ya i bi ya ngol ya ra zai so ko ma Jesus Christa bro sam si ma ko du bang ngo blo ya Jesus Christa sa lo ko se bisa nang pe si gai ra nang le si de zai na nang za Christian ba hapui hape ke i be de le ko se ba mai hanam di kang wo ngai za bum di kang ta le za ina rang si gai dai de le he de zai na nang i ba siya ko le za ngo zam le stu i bi na ngo bu dai zai na dai gum se ting arara mo mai na hang na tu ki di na ngo bu de le zai na ma ka mu bang ngo bu lo ya sia pru na phe lu za ya na sia ju de le ka se ko le za sang ba la mu le anui ko society ya mi ka ma mi na i sang gam ko bang le stu sia bu ka mu mo ni bu lo ya na sia ju de ti ko le za la mu le ka le stu he ba pra le anui Christian ma te za ki i bi ya ngo wa ngai ba pe pui sang kam ra ya ana bu de ka nangui karuna te pde ra de le ka se buza irang ne le mi kam du bang ob lo ya David na Jonathan na Jesus Christa gu gyut iba to lu za ka ngo gum za nang le za Jesus Christa gu gyut iba na kam ba pi pe ta ya iba to lu za ngo lia la ka se be irang ne le za point ka sumba irang ai ne zana Jesus Christa na hana ma ga ata la ma bong lao ka se za ku za le stu nang Bible pazat makti saya na man do Jesus Christa ta ya wang nai ra mak le sidaza Jesus Christa ta la ma wang nai ra hang ya ir point ka sum ra ngai nei jana read the Bible para hai mata ge irang ngai le anui hai na Sunday school students ra mena si le we grew up hearing Bible stories from our Sunday school teachers. Sunday school uzam di kang tayo na ano Bible story si izabam le Joseph burasam zai Adam na burasam zai David na Goliath burasam zai Gideon burasam Bible story ram sa ano pajat si izabam de le kang news to ano dagum se Bible burasam za ano si izabam news to ano nung suya pa kay ne nung suyi pa ni kama Bible burasam pa ne nung suyi sama Bible uzam di kana rangai ni belo ya ileza Bible pa ma dola le uzam di kana rangai ba kan zei ba ming kan kui ba ming ka se ba si ngai nei za rangai nei as si ngai nei za kwa nei ko le za ba mong do wi le anu student ma te za ba ana ma te za ba Bible pa ra ba sona ko na kwa nei do anu novels pa nei le zai le si book ki le si book crime and detectives ago ba book rama zai comic rama tinkle book rama ago ba anui pa nei le kang le su nang Christian ma pui pe sang mulai desire ada anui sigum ba book pa nei ro so na Bible za anui pa nei ro Bible za priority pe hang nang le ka se za I my student do so ya le za I rai nei ba de le anui Bible makpa Bible pang ko ya minute 5 minutes Bible pa na like si ka sa dai nui kang le stu novels pablo ga dagum se 1 hour padu dam suno pa loi makta na pa le nui novels pablo ya pa loi makta na nui ta ja pa sa bang mu le sinaza nang noi Christian ma pui pe sang le di saya na ina rangai nei bi na Bible pon kira le ka se ba I rangai nei le Bible Pablo ya discipline gulam ngau le Bible ya discipline gulam ngau zai kan ya gulam ngau zai kasai lu de ra gulam le za ngau zai mihu character I ra gulam le za ani Bible ya ngau kham zala moi le I le za kran ko lo ga si mal le student te za bam lo ya Sunday school gu student I te za bam tin ya aya poi zai poi he poi punui na su ko te de le punui na su ko te ba samja Joseph burasam ko te ba ingai mag le kan le stu ising su bro ya I Joseph burasam I Bible gena pato lai de le Bible gena pato lai bro ya to in that meaning
penuhnya rangai liba za I si kami bernamak za ahang lay za as Bible ya herop singai dah hoy ko se bisa I si dai lu lay si da za mai hanam ti kang ta ge ina rangai nei bisa na nang noi Bible za potan dan rahang nang lay Bible ya mi na du discipline ko ayah na ma to za mani Bible ya discipline gulam rawai gulai ka se ba nang ni sini sima discipline gulam Bible ya discipline gulam rawai dai ka se ba sikop nang ni ba ka to suai ne discipline gulam mi nu sima lai ni na ka sei lu te ro lai ka se gulam pa to ko minga ina rangai lai mai Bible book ro ya ilang ma Bible lai ka se lai ma ka sim di ka na rang za nang na discipline gulam si nei zai na gu character I nei zai kan gya gulam si nei plan lai na Bible ya lakam na dile ka se ba ira mai nei le anui mang ta mak so ya ting so de school ta ra ba so ya nang ni ko ta te lo school ta ra ba so ya nang ni school ta ra dai na nang ni pe tam tang loi soi uniform kai loi soi de na nang ni mirror pe mi pe ma mirror pe le hai me mi pe ko pe le hai mà tôi lấy xoay ấy lúc giờ mirror pe cái gì nè nông người lui iba xia ba nông người du ya mà cái tên nát mà mirror pe bây giờ nông người lu tua cái này si bữa cũng giờ anh người Christian mà đấy bây giờ nông người mang ta ra bây giờ ya mi pe ko pe cũng giờ nông người mang ta ra bây giờ ina rằng ai thì này giờ nè Bible para này nói anh người hay mình là hanam ru lamak lai hapui hapui tu za ya wangai zam tu kang hai mana anui lai za mang ta ra ba so ya anui mirror pe tan le I lai za mirror pe lu hang dale ni mai si da za nang noi ta pa ra ba so ya anui mirror pe bu gum za mang ta pa ra ba so ya anui tu ra ba so ya Bible za patan tan ra le ka se bisa ira rangai ra le Matthew podum madai bu pro madai ya rang lai Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kasi ne, ano yung sinana? Tingkurin nga na ano yung maglay. Kan leus tu, pagurasan kan siba karing basta na lay sa ano yung lay. Kasi sa Bible ya Matthew maday ya rong sisya kay sa lamoy nilay. Si Raza hana mo di kang ano yung kaday pero yung sa pamza. Tingwang tayo ano yung wang na ulay di saya na. Jesus Christ na patala mo wang lao sa pusem leus tu. Ano yung patala mo wang lao lay di saya na. Pagurasan za ano pam isa para lay kasi bisa yung tayo ina rangay tayo lay. Zai last point there's a ina may rangay na bisa na. Char's involvement. Ano yung Jesus Christ tayo wang na rabza. Dahil kung tato ano yung wang na ngamra lao di saya na. Char's involvement. Rakiya ano yung involved sa rak. Ano yung Christian mahakyat sang di saya na ina rangay na bisa. Participation in the life of a church is a must. Hebza kaya nang nay. Rakiya involved to bisa nang do ido ano hay mana. Tay madolak eh kasi bisa ano yung suya ni para nang nay. Rakiya social work to ni. Social work to dai to yung zay na de gumlo. Social work to tan magpeusa na. To nay tan ulay bulong suya. To rawong nay tan ulay kang news to. Social work to zat magpeusa na. To raw to nin pan maku. Wang tu wang nay maku pastor na may social work to ulay za hay matagan duwa isang news to sebe to se makorun za pa na ulay sinaza anoy rakiya involvement to bisa anoy right lang luga anoy priority pay rahang nang dalay kasi bisa irangay nay zai raki lay za anoy tan ri rahang nang dalay rakita kan ri na maka Sunday school ayan may wangay zamba children Christmas ang hay na wangay zamba di kang na kolo desire na mai wongai zarum za raki ke kon riko ramane ka zeba lung suya ina study te bale Sunday raki ke kon riko ko za Sunday school ke riko rama mai age wongai zarum bale ano ina sile hello do design na raki ya hello design na revival lo design na bilong sui pe de sida bai ba za hello kon king ko ramne le si le na rama music na hello kon king bilong ya sama na Lady Gaga gua le king beloya zai Lady Gaga gua le kan king benai
Christom lin wo le kan king bolo ya nang lung sui sam sei ba nang patule Lady Gaga wo le ki le nang lung sui tan that ba lung sui nang lung sui patule kan le su Christom lin wo le kan king bolo ya spiritual te sang ngai za king ngai bolo ya nang lung sui a pe si gai le nang lung sui Jesus Christ solo ko se ba Jesus Christ nang lung sui ya sa pa ngo ko le nang za si busy gana ina rangai ne bizana Sunday school that pa church involvement za important ka sang dale ka se biza I rangai ne bedule anoi VBS ze ke su ko le hai mana zai VBS ke za ba malonya anoi na le de le ko bo ting kum kum nga si makle kan le su Mars 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 like an army captain Mars 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 forward left right left right left right Mars for Jesus Christ. Hello, the laser ang ay Jesus Christa wo anoy kalumra. Guang nay rahang dahong tero law di saya na. Nang Mars sa patala ba? Guang law ko sa anoy VBS na laser anoy hello to isa ba? Si mi do ba hello rama de laser si spora maza. Si bisi gina si kum hello rama de to rahang gina daga to rase. Nang kigan to zam de na si kum hello to si mako student rama. Nang kigan tau zabam zai na Mars 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 like an army captain heblo tu si maku la hai dai na tu si rase ko na tu si rase yes Sunday school raki ke na tu si ulai si bisi gena nang Jesus Christa hu phe si ulai bisai na raki tan rira social work te ulai za uzam ti kana rangai bloya na moi teura Zai Sunday school is a can read a lay because it was a ear point Madai Rangai delay. Zai Aya and we had normally Karuna and we think one Kaya one nang and not lay because they have put pay my ones at the Kantagays in a Rangai. Parents hangya, put pay the Kangya. Ephesians chapter 6 verse 4. Ephesians chapter 6 verse 4 Yako Rangai law. Bring your children in the discipline and the instruction of the Lord. Kasi isa, hapui mahangya pegay ba sambam le aiza. Ephesians rogo madanga nang aiza. Hanam di kamuna discipline ibigya zai. Harago instruction ibigya nang lumliya kay rale. Kasi isa, hapui mahang le aiza. Bible verse ibiza rangzun za rangay za lamuy sidaza imay rangay na ibiza na. Ano hapui temdi kang naiza. Jesus Christa solo ko seba hanam rama sira hangze na nang anui leiza hanam di kang du pui kan ze dia zuwai rang nang lei ko seba irang nei badale anui na rang lei anui na ning lei hapui rama nang noi ko dong zam le su nang noi nam rama harau si mak min zai te sak min ko seba lo ya anui gi fap te ni ba nong si ba lei ya another sabam dia ikolum le su pigi ga de iraki le za kyo taw de ka se za pa sabum do bi le kan le stu si za harana nak su te se sabum ko le nang na kolum za nang na ma sia bam ya zomi ga di zan le stu nang na kolum za pasu za raki ga nguang tan na kya every Sunday pasu nguang so mak za nguang za bam di za ya na nai kya mang na kya ta na nang naza kalay singulay kasi bisa iya pui pem di kang taga rangai nele aya pui pem di kang tau di kang lay sila lele as ana lay za lu kya pato siya sangay de kana mai tinga na pa I sang de pono kuai be I sang de kasi rabing zai pa pui kan zeng pui kya takai lu za mai tinga na te sakta de kasi rabing nang noi lay za experience lu ba pui pem man tau do bile si bze gana nang noi give up te maksa kalum za bamza sau maksa pui kan zai bia nam hangya zugai zun za zugai izabam lo kasi bisa irangai dele ayani ka anu hai mana mai apo children Christmas hang zigana kasi za wangai zam du kang hanam du kang na ni ka le du dele Jisu gumba ke da ba ga le kasi za Jisu gumba ke da ba ga le kasi za hello tu zabam le si bisa gana anoi Jesu Christa talama anoi bom na anoi hang ilang na dele mirama ta sia ba te ba nang peu za tat maksa Jesu Christa talama na iya na wangulay kasi beza my children Christmas to gai biya hai mana ting wang na
Let the little children come to me. Hanam di kangau. Atalama wang lau za ku za bablo ya. Nang nay pi te nga ta di za. Ting wang song lau ko se ba nang sigay lu za. Kakalum ba ya nang nung gyut za. Zai nang kang ma i ba. Zana thanai David na panai kang ma i du kang wo bugum za. Zai ai ga Bible pan ri za. Zai raki ken ri za. Ai po bu poi madai kai ro kam mai lu za. Nang te ne zai na. Nang Christian ba pui pe ki ba sangai luza tingwang taya nang wang nei za tingwang solo ko se ba nang pe luza tingwang na ta ma wang lo za ku za ba lu ya nang wang u de le ka se biza ina rangai de le ning ka aya uzam di kang Sunday school teachers mo di kang na nei za kan si ba moi ze ya po lu za le de wai de le si da za anui kan si ba lui long ya na mai Children Christmas ya wangai gumza Christmas hai na su i za do lu rahang ya kakalumbatri za wang rahang ya zai kakalumbatri za so maksa bamam zukle ka sai ba pui pe te zan ba za nam de kang hai mana ya ni rangai dai de le to de le ana loi ngai de